Na tuchokerane atinende akariba kuma chogori iba kuromba Profesa Kithure Kindiki otiera nawe kangwataniro nengabana aba account ya darakani Onesmus Muthoni Njuki ende kinyatungeria bangi bantero non tunende aidirikare ne kenda daraka ekaguneka Martin Mugambi kato echunkuloki. Mathaa nyuma ya mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto kuorota na gutwikithia Profesa Kithure Kindiki ari minista wa Karia Bwandeni ndeni ya nthiguru ya Kenya. Akari bagicigo mbunge kia Maramono bataunia chogoria batithite gikeno kiao kumania na ntheto eno. Nitukuga thank you sana Daktari Samuel Ruto, our president, nonto bwa gututhurira Kindiki. We salute you, nonto bwa gututhurira we agatweka ati niwe wa mbere Tharaka Nithi County. Na nitwegwite twamba kurwa ni inya kidogo rira arurire Gachagua ari vice wae atutera Kindiki twegwona taka tutimuthura twacoka Ngai atwikira inya twira unowe mutongoria twamuthura na wendu wetu unde tukiaraniria na bamwe bawa amwe nogu bauritie Profesa Kithure Kindiki kugwatanira na atongoria bara bangi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuruta wira na gutigira kaunti ya Tharaka Nithi gutetheka. Our CS Kindiki atonye wira immediately agwatanire na andu bara bonde twathurire ba Tharaka Nithi County bagwatane na atongoria, magwatane na Gataya, magwatane na Muthoni Njuki, na nigetha vijana ana betu kwina ana baingi muno guku bendete wira wa polisi na bationaga kanya ni agerie Tharaka Nithi at least onatwe tumbage gukenerera giti kiu gia CS. Leu Kindiki turi mutuma twi Tharaka Nithi agwatanire na Muthoni Njuki, agwatanire na Kale Kwambioki, agwatanire na Mawira, agwatanire na Gatiria, agwatanire na bau bangi bonde twathure ba Susani, agwatanire nabo wira ukaruteka Tharaka Nithi na ana betu bakagwata wira. Bakiongerei bakathite Ndagitari William Ruto nonto bakwingia wirane bwake buranenkanire. Arauritie akari gunenkanira Kithure Kindiki athi kumugwatia ciaca na akaomba kwithirwa kibarumbuia bunene. Ugite Kindiki ni atige kulungama na atitwetikiria na guturuthira buria atwirite. Riu ni tukwigua tukenete muno na ni tukumwira asanti sana na Kindiki tuli kwira utonye wira immediately nwambirie kurutira anainchi wira. Nwe Kindiki tukamwira riu tontu agutonya ku na kugwata giti kiu gia security. Kwina ana betu bakwenda polisi, kwina bangi bakwenda security ona inoloko, na kwina bangi muno na bakwenda mawira ona makutheragia guku barikiti form 4 lakini ajiari batina otherwise babe ukiana bau Kindiki ukiana bau abatonye toto okanya kale mwana akona nikendo na at least tukegwe twibega ne myake wingi tano ngiuka turirikana Kindiki na Ruto. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbita wa Martin Mugambi.